Mbak Fitri. Mbak Fitri tuh cocoknya sama gue. Gue ganteng, Mbak Fitri cantik. Ganteng apaan? Dari lahir aja lu gak punya cewek. Masih mendingan gue. Jelek dikit, tapi cewek gue banyak. Lo bukan jelek dikit, Mon. Lo hancur. Istilah kata, melon clean the truck. Dread, medret. Ada-ada aja sih, Le. Mau kemana lo? Nih, mata menati lagi ya. Makan. Sekarang emak mau bikin susu dulu supaya anak emak tambah sehat, ya. Din, tumben tuh Bude masak. Kemarin mak malah gara-gara mercona disita sama Muklis. Sekarang mak seneng, udah denger suara mercon. Nah, mercon. Gimana sama merconnya? Nih, di sini nih. Otak lancar juga kadang-kadang, Din. Emang air encer? Kalau makan. Manfaatin apa yang ada, Din, ya. Kata King Kong. Gue serius nih, Del. Gue juga serius, Mon. Pokoknya gue mau miara monyet. Monyet dipiara. Mendingan lo miara tuyul, Mon. Harus ngasih makan kalau miara monyet. Lo aja makan jarang. Gue kan makan nasi. Kalau monyet makan pisang. Pokoknya gue mau miara monyet. Mon, beli monyet itu pakai uang. Lo punya uang? Enggak. Baru sendiri dipelihara. Bikin ribet aja lo, Mon. Kok gue yang bikin ribet sih, Del? Lo tuh yang bikin ribet. Mau miara monyet larang. Ya, gue bukan ngomong, Mon. Tapi yang udah-udah kan, ide-ide lo tuh selalu bermasalah ujungnya. Ya kita buktiin aja nanti. Filmnya jadi habis tuh. Debat mulu. Udah. Nyet. Nah, tuh dia bang keliling gue. Gue celengan ah. Jangan banyak senyum, Mon. Nanti gigi lu kering. Senyum salah. Gangguin salah. Gimana sih, Klis? Gua tahu maksud lo, Mon. Kalau lo nyamperin sini senyum-senyum, lo mau minjem duit kan? Ya, kemarin aja belum dibayar. Gue bukan mau utang, Klis. Gue mau minjem. Sama aja, Mon. Nggak ada bedanya. Ada, Klis, bedanya. Kalau utang, belum tentu gue bayar. Tapi kalau minjem, pasti gue bayar, Klis. Oh, gitu. Lo mau minjem buat apa sih, Mon? Kayaknya penting amat. Gue mau jemput saudara gue, Klis. Nanti lo bertiga dong, Mon. Lo, Abdel, sama saudara lo. Iya. Ya udah deh. Ya, Mon, cepet aja. Wah, segini sih nggak dapet, Klis. Kurang. Lo mau beli apa mau jemput sih, Mon? Ya jemput. Habis itu beli makanan buat saudara gue. Ya udah nih, gue tambahin. Nah ini, baru pas. Makasih ya, Klis. Wah, belum lebaran, temuan udah bawa saudara ke Jakarta. Bikin sumpah aja. Karena kamu akrab sama temen, nama kamu saya kasih Markis Tony, ya? Seneng dong. Mbak Fitri dari mana? Biasa, Mas Temon. Kerja. Monyetnya lucu, Bang. Yang monyet ini, Mbak. Bukan yang ini. Monyet siapa, Mas Temon? Monyet temon, Mbak. Kenapa, Mbak Fitri? Pasti Mbak Fitri lagi ngebandingin tampang Mas Temon sama monyet ya? Kok tahu sih? Enggak lah, Mas Temon. Masa iya sih Mas Temon seganteng itu kayak monyet? Bener, Mbak. By the way, Raka itu suka banget loh sama monyet. Boleh nggak ntar Suri datang ke rumah? Jangankan cuma ngeliat, Mbak. Nginep juga boleh.
Oke deh Mas Temon. Ntar sore Fitri sama Raka ke rumahnya Mas Temon ya. Iya, Mbak. Beruntung juga punya monyet. Ternyata ngedeketin si Fitri nggak perlu media yang mahal. Cukup modal monyet. Monyet lo mandiin. Lo aja jarang mandi, Mon. Kambing aja nggak dimandiin tetep laku, Del. Oh iya, lo sebangsa kambing ya. Tapi lo dari jenis bandot. Maksud gue, walaupun gue nggak mandi, masih tetep laku, Del. Lu lihat aja nanti, Mbak Fitri pasti kesemsem sama gue. Lo mah kagak level, Mon, sama Mbak Fitri. Mbak Fitri tuh cocoknya sama gue. Gue ganteng, Mbak Fitri cantik. Ganteng apaan? Dari lahir aja lu nggak punya cewek. Masih mendingan gue. Jelek dikit, tapi cewek gue banyak. Lo bukan jelek dikit, Mon. Lo hancur. Istilah kata, melon kelindes truk. Dret, medret. Ada-ada aja sih, Le. Lo kemana lo? Gue nitip Markis Tony sebentar. Markis Tony. Keren banget namanya. Tadinya gue mau namain Abdel, tapi takut si Markis Tony tersinggung lagi. Gue mandi sebentar. Pegangnya tekan aja. Iya, lo kan teken-teken enak. Nah tuh, jangan terlalu tekan. Gimana? Tuh pegang. Ini udah gue pegang. Pegangnya gitu lus-lus, pegang. Iya, ini gue lulus nih tuh, udah. Lo cepetan lo mandi. Lo kan ngerepotin aja lo. Dipiara abang lo mau aja. Gue yang tak susahnya. Udah lo tunggu di sini, diem aja. Ya Allah, Del. Kenapa teman berubah jadi monyet, Del? Siapa yang utuh? Kenapa nggak bilang mama? Kasihan banget nasibmu, Mon. Ini bukan temon berubah jadi monyet. Ini monyet beneran, mah. Yang bener. Iya, lagian masa zaman modern ada orang yang berubah jadi monyet. Ya, mama cuma kasihan aja kalau teman berubah jadi monyet, Del. Kasihan monyetnya sih sebenarnya, Mah. Enak aja, Tante. Masa teman berubah jadi monyet? Iya, Mon. Bukan ngarang, cuma nyamain doang. Lo juga sama aja, Del. Maksud lo menghina gue kan? Ya, gua sampai keringetan megangin gini. Lama banget sih lo mandinya. Gitu aja udah ribut aja. Nih, mama kesini cuma mau bawain kurma buat buka puasa nanti. Monyetnya jangan lupa dikasih. Malam itu, Mon. Iya, Del. Makanya, cuma kurang satu nih, Mon. Apaan, Del? Ada galang nggak? Gue colokin mata lo. Biar pas, kayak si buta dari gua hantu. Tega banget sih lo, Del. Katanya lo pengen persis. Waalaikumsalam. Mbak Fitri. Mau jenguk siapa? Bawa pisang banyak banget. Buat monyetnya Mas Temon. Buat teman mana, Mbak Fitri? Raka, main sama monyet Mas Mon. Oke, Om. Namanya siapa, Om? Markis Tony. Bagus kan namanya? Tapi kenapa nggak dinamain Om Temon aja? Jangan, Raka. Nanti dikirain kembarannya Om Temon lagi. Mbak Fitri, pasti lupa deh. Apa? Tuh kan, Mbak Fitri kan janji mau ngajarin bikin kue lebaran. Oh iya. Ya udah yuk kita ke dapur. Bahan-bahannya udah Abdel siapin. Biarin si Temon sama Raka aja di sini bertiga tuh sama adeknya Temon. Ya. Dah, Mon. Gue usaha, dia yang motong. Kalau udah jago, lu cakar tuh dia ya. Oke, Markis. Nah, gitu. Hari ini orang-orang pasti merhatiin gue, Del. Lo bukan cuma jadi pusat perhatian, lo bakal banyak dapat saweran. Lumayan buat beli baju lebaran. Ngabuburit sambil nyari duit. Ya udah, gue cabut duluan ya, Mon. Gue mules nih. Nanti kalau udah selesai, lo kasih tau gue. Alah, bilang aja lu males. Gue mules, bukan males. Ayo
Saksikan pertunjukan monyet ajaib. Monyet ini bukan sembarang monyet. Monyet ini reinkarnasi dari monyetnya si buta.